ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آدت دوه جري عشان مغرب نماذ فهم سلسلة غوتجا بمسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا ألغون من أم فهم رواه كذكا نمالا فباني سورة التكاثر سورة تفسير إهنكم إن شاء الله ميري ألغون من فشاني سورة العصر تفسير أد مسورة مهم كان نوتا مسورة مايكما غليغوتون سلف الصالحون فراتون ورقنا واهكتن أسفاوي إغتون مسورة مهم كما بهغتون إمام شافعي رحمه الله تعالى بدارو فاوا بسفلق آده مستكون جمتشان من الله هميكني مسورة نوتا سورة العصر باوالي بك مغابين مس فوديگن دانه أد إغتا بدارو فاواني والعصر مسورة هوريها كمن إنسانون حياتا غلون هوريها كمن شامل وجم باتيبه سورة العصر كي ورا كرو آيته يقطون ورا كرو سورة إهنما سورة كرو كما أكوغاوس ورا جنا كان إنسانون حياته همنه ورا جنا كان مسورة تريغا شامل وجن داتيبه إهم وجن إمام شافعي رحمه الله تعالى بدالو فإبني من الله هم إكاني مسورة ميستكون جمتشا باوال بكمغابين مس فوديجنبه إهم بس فرق أنني لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم ميستكون هم إكاني كيرت قرآنوغا إوا ستيك سادة سورة ترين هم إكاني والعصر مسورة مدوغا بسنا فكر كل كمغابين مس إميهن فوديجن دانه ما في هذه السورة إهابس جنا معلومات إهابس جنا إرشاد مسورة همني جنبا سورتك مسورتك الإمام الطبراني أبو مدني الدارمي غفرات رواق ربا فابا رواية قاعدة كيت رسول صلى الله عليه وسلم أصحاب بكالنا بيغتون كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بكالنا ترين دبكالكو بدل وجهكما بنينما لم يفترقا إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها إذا بكالون باقي ودا نغنبه إبكالكو أنبكالك سورة العصر فشيغن إيغنيالا كيوا بدالو فمنوي باقي ودا نغنبه ثم يسلم أحدهما على الآخر مسورة كيوا بدالو مفهوغا دين إبكالكو أنبكالك سلام كربو مفهوغا باقي ودا غنبني أد أصحاب بكالونغ ميعملون بس إبكالونغ ترين دبكالكو بدل وداغم فيكم بنينما باقي ودا غنم كورين إبكالكو أنبكالك مسورة كيوا بدالو مانيكي مسورة توغا ورا مهم كانتتكين إنسانونغ حياتوغا ورا مهم وفلا ولتكين من الله مسورة غبني أنغوا في إهم بجن إبكالون إبكالكو أنبكالكان إكانتتان هندان كدبا ذكرى آكورب مغغوتون إسورة كيوا بدالو من جندبي أد مسورة فتوم الله سبحانه وتعالى وحي كربا فوني والعصر أد متنوغا و أي هو وحي كربا مغغوتون بين كربا فابا أكورب عربي بهوغا ميكياني حرف القسم مانكي هو كرمغا غوتون بينون كوربي اكوري ادمي تنوغا الله سبحانه وتعالى بيوني عصرغا وغوتو غندبا هو وحي كربا عصرغا وغوتكي اي دوالوغا ام فهو وغوتو ادي اي وغوتكي اي دوالوغا ام ماي ادي ام ماتيبري وغوتو وسبه إبقى كوربي عصر نماد رسول الله صلى الله عليه وسلم نندبا فبني الوسطى نوتا مدو نمادوغ غوتوغا
ಸೂರತುಲ್ ಬಕರಾಗೆ 230 ಅವನ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರಬ್ಬಾಫವೆ ಹಾಫಿಜು ಅಲಸ್ ಸಲಾವಾತ್ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ನಮಾದ್ ತಕರ್ ರಕ್ಕಾತ್ ರಿವಾಶೆ ವಸ್ಸಲಾತಿಲ್ ವುಸ್ತಾ ವಕಿನ್ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮೆದು ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತ್ ರಿವಾಶೆ ವಕೂಮು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಕಾನಿತೀನ್ ಆದಿತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಟಕ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿವೆ ಮಡುಮಾತಿರಿಕಮ ಎಕುಗ ನಮಾದು ಕಾಯಿಂ ಕುರಾಶೆ ಅದ್ ಮೆದು ನಮಾದ ವಕಿನ್ ಖಾಸ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮೆದು ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತರಿವುಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಮರ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಫವಾ ಇರುಗ ಎ ಮೆದು ನಮಾದಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಕೀತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತುಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾ ಫವನಿ ಎಯಿ ಅಸ್ರು ನಮಾದು ಕಮುಗ ಅದು ಅಸ್ರು ನಮಾದುಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂಬ ಬೈ ಖಾಸ ಕಂತತ್ತ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಮುಂ ಅಲ್-ಇಮಾಮ್ ಅದ್-ದಿಮ್ಯಾತಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ವಿದಾಳುವೆ ಫಾವೆ ಫುರತಮ ಕಮಕಿ ಎಮೀಹೆಗೆ ಅಹ್ಲುವರಿನ್ನ ಮುದಾ ಗೆಲ್ಲಿದಾನ ಕಮಟ್ಟಕ ಬಿರುಗನ್ನ ಫದಾನ್ ಆಸುರು ನಮಾದು ಫಾಯ್ತು ವೆದಾನ ಕಮಟ್ಟಕ ಏಕಮ ಸಮಾಲುವುಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ಬಾರು ಅಳುವಾ ಫವಾಕ ಅದು ಕೊಬ್ಬೆ ಮೀಹಕು ವೆಸ್ ಎಮೀಹೆಗೆ ಮುದಾ ಗೆಲ್ಲಿದಾನತಿ ಎಮೀಹೆಗೆ ಅಮಿದರಿನ್ ಗೆಲ್ಲಿದಾನತಿ ಏಕಮ ವರಬ್ಬೊಡ ರಕ್ಕಾತರಿವೆ ಸಲಾಮತಿ ಫಿಯವಳುತಂ ಅಳಮುಂಗೆಂದೆ ಹಮ ಎ ಫದಾಂಗ್ ಏಕಂತತ್ತಕ ಮೆದುಗ ಬಿರುಗನ್ನ ಫದಾಂಗ್ ಆಸುರು ನಮಾದು ಏಗೆ ಜಮಾಅತು ನುವತ ಏಗೆ ವಗುತುಗ ನುಕುರವಿ ಗೆಲ್ಲಿಗೆನ್ ಹಿಂಗಾದಾನಕ ಮಟ್ಟಕ ಏಕಮ ಫರ್ವಾತರಿವುಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ಬಾರು ಅಳುವಾ ಫವನಿ එහෙම බගෙන් එකලෙක්ෆාන් හදීස් කරබ්බා ෆවනි මන් ෆාතත්හුල් අස්රු ෆකඅන්නමා වූතිර අහ්ලුහු වමාලුහු අස්රු නමාදු ගෙල්ලි ජමීහා එමීහාගේ අහ්ලුන්න එමීහෙක්ගේ මුදල මිහුරිහා එච්චෙන් එමීහක ගෙල්ලුණු ෆදේ හැමයි කරි මුදා ගෙල්ලුම වෙස්නුන් මුදල අබිදරින් ගෙල්ලුම් ෆදයේ අස්රු නමාදු එමීහක ಗೆಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಮೀಹಾ දෙවනකමක ෆාහ කුරබණි ආසුරු නමාදු ගෙල්ලි ජමීහා එම්මෙහා හේයකන්තත ෆොහෙවිගෙන් හිඟජ්ජකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබා ෆාවා බස්ෆුළු හදීස් කුරබණි මන් තරක සලාතල් අස්රි ෆකද් හබිත අමලු ආසුරු නමාදු දූ කොල්ලා ෆිමීහා එමීහෙග්ගේ හුරිහා අමල්තන් එ හිසාබුන් ෆොහෙවිගෙන් හිඟජ්ජೆ තිಮ್ಮනකමක ෆාහ කුරබණි ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಮಾಂಬಫಾನ್ನ ಮುದಲ ಅಹ್ಲುವರಿನ ಬುರೆಂ ಆಸುರು ನಮಾದುಗೆ ವಗುತುಗ ನುವತ ಆಸುರು ನಮಾದು ಜಮಾತುಗ ಕುರಬುಮ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲುಂ ಏಕಮ ಮಾ ಬೊಡವೆಸ್ ಫರ್ವಾತರಿಕಂ ಬಹಟ್ಟವಾ ಫವಾಕ ಎಹಮಿಮ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲುಂ ಕೀತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಗೊತುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾ ಫವಾ ಬೇಕಲುಂ ಎಬೇಕಲುಂ අසුරු නමාදන් එහා බොරු සමාලු කම දෙව්වා ෆාවාවුන් එයි එ නමාදුගේ මුහිම්මුකන් අංගාදේ මුහිම්මු කබ ෆස්වන කමකි සලාතුල් ඛෞෆ් නුවත හංගුරාමාගේ තෙරේග නමාදු කුරාන ගොයි බයන් කොද්දවි ඉරුග නුවත හංගුරාමාගේ තෙරේග නමාදු කුරාන ගොයි බාවාලබ්වා ෆවනි අසුරු නමාදෙග්ග ad e hanguramaage terega kuranjehe namadu qur'ane goy bawalabwa fawani ei asru namadegge terega ehemwima eimwes ingeni asru namaduge muhimmuka anikkamaki kurimas denne fadan kit qur'anuga allah namada rakkatarbuman amur qurabwa den eya vidigen amur qurabani wakin khas gotegga medu namada rakkatari washe ad medu namadege ki kobakan ಬಯಾನ್ ಕುರಬಮು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾ ಫಬನಿ ಎಯಿ ಅಸುರು ನಮಾದು ಕಮುಗ ಅದ್ಮಿತನುಗ ವಲ್ ಆಸುರು ನುವತ ಆಸುರುಗೆ ಮುರಾದಕಿ ಎಯಿ ಜಮಾನ್ ಕಮುಗಾವೆಸ್ ಬಯ ಮುಫಸ್ಸಿರು ವಿದಾಳುವೆ ಫಾವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಜಮಾನ್ ಗಂದೆವ್ವಾ ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಫಬನಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಏಕಿ ದುವಸ್ವರು ಏಕಿ ಕಹಾಲ ಕಂತತಕ ಕುರಿಬತಿರಾನ್ ಜೆಹನತಿವೆ ಬೈ ಫಾರ ಫಸೇಹ ವಗುತು ಅನ್ನಾನ ಅನಬ್ಬ ಫಾರ ದತಿ ಉಂದಗು ವಗುತು ತಂ ಅನ್ನಾನ
bay faharan ufaberi waguttan annana ane ba faharan hiddati haswanjehe derawa kala waguttan annan ehem bima abadaku en halategga insanaage kantattake nuhunnane eki goggotan abadus daani badaruwamu bay fahara furihama sihhatu gahunna wagutu satwedana ane ba fahara barabodu balimadu komegga ulenjehe wagutu atwedana ehem bima eki halatan insanaage hayatuga annanati ehem begen Allah subhanahu wa ta'ala zaman gandeba huwa wahi kurabba fa kama bay mufassirun bidalwani yafahu wahi kurabani innal insana hamaka shawrun insana la fi khusr hamaka shawrun insana wani gelluma halahuge terege mitanuga al insan insana oy basfuluga muradaki hama ikani kafirun vesnu ege badaruga muslimunna kafiruna huriha emme waki wattarennun insanunge tere wanna huriha mihun anhenakas firihenakas kudakujjakas muskuliyakas zuwanakas muslimakas kafarakas huriha insanun mitanuge teriya mitanuga miba al insan ge teriya wadigende admi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba famwani insanage nikamati halat insanunge tereng mi nikamati halatun istisnavegamba bayaku menuvi duniya akhiratun ebamihun gellenibe halaku wegamba kan Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi bayan korabani ekan yaqin koddebu mataka insanum bani gelluma halahuge terega kan yaqin koddebu mataka tinkame mi ayatuga Allah bayan kor tinkame benun koraba fabe ekkamaki inna ay feshumuga ewa inna maneki hamakashwarum anikkamaki Allah subhanahu wa ta'ala miwani huwa wahi koraba hamakashwarum Allah subhanahu wa ta'ala zaman gandeba nuwata asru gawagotu gandeba huwa wahi korabani innal insana lafi khusr hamakashwarum insana wani gelluma halahuge terege ame eyakuga Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahi korabuma ekuga ege iturun inna nuwata hamakashwarum mifada mi lafzu gennawafe hama eyakuga lafi khusr etanuga lam gennawafe ewani bes ei itunan ekan yaqin koddebu mataka ehbima tin kame benu korabba Allah subhanahu wa ta'ala mikan insanu nan eba yaqin koddeba ekkamaki ilahu wani zaman gandeba nuwata asruga wagutu gandeba huwa wahi korabba fa hama yakuga inna nuwata hamakashwarum mi lafz mi akuru gennawafi eya akuga lamu tawkid nuwata yaqin koddinum gotun genna lam milamus gennawafi ehbima mi huriha gotakum bes insana bayan kon edebani insana bani gelluma halahuge teregaka at khusruge maneki gelluma halak khasir ge maneki gelleniwe halaku fawa miha innal insana lafi khusr hamakashwarun insana wani gelluma halahuge terege mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala innal insana lafi khasir nuwata insana ki gelleniwe halaku wegemba miheke egota wahi korabumuge badaruga gennawa fimani innal insana lafi khusrin hamakashwarun insana wani gelluma halahuge terege migotan otima mige fashuikan nuwata mige balaga terikan ma bodukama mufassirun bidalwan ad gelleniwe halaku wegemba mihunge tereng istisna wegemba hataru ba mihun bayan korabamun wahi korabani illa alladhina amanu emihunge tereng gelleniwe halaku wegemba mihunge tereng istisna wegembani illa alladhina amanu iman vejmihun wa amilus salihati adi salih amal kulamihun wa tawasaw bil haqq adi ebbayaku anebbayakan haqqa wasiyako wa tawasaw bis sabr adi ebbayaku anebbayaka ketterivuma wasiyakura mihunne ad iman bume bunima iman kamuge teriyang iman kamuge himene har rukun ege tere badigende ege terega Allahan iman bun malaika bekarunang iman bun bawale bi emmeha foittakan iman bun Allah subhanahu wa ta'ala mistakunnang hidayat dekke umtaka fonu bi emmeha rasul bekarunang iman bun akhirat duhang iman bun
qada qadaruge hiyo min wara nuba min waran imamun mi huriha kame mi getere badigende ad mikaman imam muga nuwata iman kamuga terega insanun imam banjehe min waraki mi geterega insanun ge lolan nufenna etak kamen ibahuri Allah lola kan nufene malaika be kalun nufene Allah fonu bi rasul be kalun nufene bawale bi fottahu geteren Qur'an fiwa ehem fotte fenna kanne akhirat do han nufene qada qadar mi ki fenne kis mi kankan algon men ge lolan nufenun kamuga wi namas lola fenna kamaka qabul qura fadan algon men ekantattakan imam wanje ad ehem wegen mikiyani ghaiban imam bume gane ki enaya nufenna kantattakan imam ehem wegen Allah subhanahu wa ta'ala baqara sura fatahum wahi qurbani alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi efota meduga ebbes shakke baswahen efotake hudan lil muttaqin efotaki taqwa werinan huri hidayateke at taqwa weringa sifayaki kobakam bayan qurbamun eme furatama sifayaka bes bayan qurbani alladhina yu'minuna bil ghaib ebami unnaki ghaiban imam ba mi hunne maniki emihunge lolan nufenna takeccha emihun imam be eki vegen ei Allahu ga rasula ekan angawa fawatibe emihunna yaqin kan obe Allahu ga rasula kamakan angawa fawakama baninama ekamaki ei yaqin tedu haqiqakan ekamuga shakku ufaddana kama nuwata suwalu ufaddana ebbestan jage ekamuga nekkan emihun hituge adin qabul kure admi iman kamuga insanun tim bayaka behigembe furtam bayaki ebbes shakke waswahen emihege hituga nem minwaran ikhlas sarikama kuga iman be fawa mihun devana ba mihunaki Allah subhanahu wa ta'ala bawala bi ayatakan adi ikalanga fonu bi rasul be kalun e be kalunge bas dogu kon inkaru kon dekolu verwi kafiru mihun timmana bayaki defusha kendi tibe mihun imam wani to nuwata kafir wani to baki goten nunimi defusha kendu muge terega tibe mihun ad mi timba mihun mi geteren hama ekani salame wang e bayaki ikhlas tarikama ekuga tedweri kama ekuga Allah imam bi mihunna nuwata iman kamuge rukunta huge terega ehmene hak kantattaka furi hamayang imam bi mihunna Allah subhanahu wa ta'ala ge ilahu wantakan Allahu menu bi hak wegen alkombe be ilaha kunwa kan hituge adin qabul kurun adi uda bima adi edemedu gawa hatakeccha insanuna beenuwa emmeha ehiterin ufeddewi farataki hama ekani Allahu kan teduhitun qabul kurun adi Allah subhanahu wa ta'ala ya libiwodigemwa ismu furtaka sifa furtaka furi hamayang imambun adi Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga khidmatuga labba fawa malaika bekalun nan imambun e malaika bekalun Allah subhanahu wa ta'ala ufaddawa fawani alinkama e malaika bekalun nan eki kahala masakkatan hawalu kurabba fawa kama ege terem bay bekalunge masakkatan algon men nan ege anabba bekalunge masakkatan algon men nan nenge kan ai algon men qabul kuranjihe haqiqata ad algon men nan ege malaika bekalunge terega misalaka danwani nama Jibril alayhi salam ekale fanaki ai man Allah ekalaga rasul bekalunna wahi ibbu muga meduveri ba ada kurabuma hawal kurabba fawa malaika bekala Mikailaki ei vare vessavuma adi eya gulifawa bimun gasfelum fada kantattaka hawalwe hunnawa malaikata Israfilaki Allahuge amurfula taala filifumelvuma hawalwe hunnawa malaikata Malikaki ei narakaya hawalwe hunnawa malaikata Ridwanaki ei suwargege kantattaka hawalwe hunnawa malaikata ad bay malaikatun ebekalunge nama adi ebekalun kurabba masakkataki kobakan algon men nan engun kamuga binames anebba bekalunge nama adi ebekalun kurabba masakketan algon men naka nuwen inge hawas etchaki guna adadunu kurebe ha gina malaika bekalun Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurabba fawaka
كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرابلون أبو ذر رضي الله تعالى عنه رواية أنني قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى ختمها. كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الدهر نوتا سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من سورة فشكين سورة جنيها كيوا بدالوية. ثم قال يفه حديث قرباني إني أرى ما لا ترون تيبامهن النفنة كتي تمن كليغ فانا إبا فني وأسمع ما لا تسمعون أدي تيبامهن نيوه أدوتك تمن كليغ فانا إبا أدو إبي. أطت السماء وحق لها أن تؤت udung adugowagen gajje udung adugovun hagwegen ve ma fiha mawdi'u qadri 4 asabi' e udugam nuweye hataru ingiri jassalane jage illa malakun wadi'un jabhatahu sajida lillah malaika bekalaku ek bekalege nikkuri sajidaya tirikuravvagen allahan alukon korabuma tibbawa menuwi maneki ehaves gina malaika bekalun hataru ingiri jassalane ha jaga nuhore ehaves kari kariga ehaves gina malaika bekalun sajidaya tiriyodagen man allah du'a kurabamun gendawe yafa hadis kurabani wallahi allah gandi widarwame law ta'lamuna ma a'lam timan kaleg fahanan engi wadagannawa kantatta tiyabami hunnan enge kama baninama la dhahiktum qalilan tiyabamihun waram madunne heni wala bakaytum kathiran adi warak ginan roneye wama talazzadtum bin nisa'i ala al furush adi tammati ga tiyabamihun ga abinga faratun lazzatan nohodane wala kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah ta'ala adi tiyabamihun magutakan nukume Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun madadan edi du'a qur'ane maneki kantattakin ibahingaye algon menna negunu kamga vinames algon menna nufenun kamga vinames algon menna adu nivunu kamga vinames hagigatan hinga kantattakin ibahutte ekantattar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ege wada gannawatibe ekarek fan algon menna angawa irshad devwa fe bani amal tan islah kurma algon menna insanun nabitibe kuffafa kurvenakan ehennames kushek kurve hinduga faafe kurve hinduga awahan ekama tawbawe islahuman Allah subhanahu wa ta'ala algon mennan irshad amur kuraba bani ad malaika bekalunga iturun Allah subhanahu wa ta'ala bawale wi fottakan imam banjehe adi kiit qur'anuga ebekalege wahaka bayan kuraba fa wa rasul bekalunna bayan nukuraba rasul bekalunnan imam banjehe surat ghafir ge haddiha awwana ayatuga Allah wahyi kurabani walaqad arsalna rusulan min qablik hamaka shawarun kaleg faanuge kurin mistakunna tedumagu dekkewmottaka timan Allah rasul bekalutake fonu wime minhum man qasasna alayk e fonu bi rasul bekalunge tereng bay bekalunge nanta timan Allah kaleg faana bidalo devime nota bay bekalunge wahakata timan Allah kaleg faana bayan ko devime wa minhum man lam naqsus alayk adi ege terega bay rasul bekalum beye e bekalunge wahakata kaleg faana bayan ko nudebba bekalum ehem bima ekantattaka furihamayan imam wan jehe ad iman kamuge dengo rukunaki akhirat duhan imam bun ewahakatan insha Allah taala den anna rege darusga algon men kuriya gendana Allah subhanahu wa taala algon men emmennan hiyobas saha hiyobas qabul kurmuga tawfiq debash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.